ตัวนี้ PAF Google Meet aguk veina ahia tunia ho limna ding akipia athulu kha zo chieftaincy in the present preliminary observations kitia hiya hiai hongen saging unaw pa thangkhan lal ngai te ahi wai lam ama lam hiai teng he pot leki kong ki gen masadia tunia meeting pen a host dk tahi ad kamina hi le Dr. Chinglian Moy assistant professor DMU apan kahi chikon ketinga tunia I holim na du kha unaw pa thangkhan lal ngai te apan hiya ya thulu hong ki pia pen kha ama thesis part of his thesis ahi chi le kon gen dinga ama khalai gel lunglun ma ama hiya tampi lai banglenga na gela ama tulelelin assistant professor Churchandpur Government College apan hiya ma kha ZNU alumni leng hiya wai bana tulelel in MZU PhD hi lelel zodek dekta ahi chi kon gen dinga lai tampi anagela Google Scholar khongai etale book review book chapter publish te bang le journals agel ton te akigoma somni lenga tak hi chi kon gen dinga wai alai gelte laka book review gu Economic and Political Weekly li Hindustan Times sagi Indian Express athum daw aware khat the Hindu ni huai bana journals academic journals agalte teng to akigoma kha tulele lamu thiam Google Scholar somni lenga pha hi chi kon gendinga huai bana laigel alungluta aha gela min le ha site wa citation kha akigomina somnga le sagi tulelala nei ahi chikon gendinga to telaka most cited chi deidama 16 citation amuna kha Armed Forces in India's Northeast a necessity review kichi South Asia Research Journal publish hiya ani ina kha 15 citation Nido Taniam and the fraud question of racism in India hiya 2014 publish hiya athumna dingina 12 citation oma wai pena hi le Manipur and its demand for internal autonomy haika Economic and Political Weekly publish hiya wai bana citation som to akigomina citation som ngale sagya pa H index khali ni lelel wai bana IPM index kha chikon gendina kupima ma hi to a research bangling zo nai lo hon zo lai le hai sang tam so sem hon nei di promising ma tu nai jek chang khonga associate hong kai pa din hoi bana professor bangyang kai pa di da nahi chikon gen la dia tu na I topic ko thulu hong ki pia zo chieftaincy in the present preliminary observation kichi hai to kisai ahong sakhol na panga gen dingina kasam ahi ke pawai moi introduction generous takin non bola ke pawai ka sa kazi ka Google Scholar page kha update non khon lawinga book review bangchu atamzo kha ki wa ki ro lawa hi mo maya Hindustan Times kha som lego som de sagi bangap wa kha kana gyal mo tai na wa te chu ki tel sang non law chi kha kon gen be zuar hian la he tua kahon hi de kha cathesis apana kila hi cathesis hewai ka gen mai na hai paite academia forum chi kha hoi mama ki pawai pa ma ka ki papi mama hiya hi bang platform ong ki pia ki pawai ka sa wana WhatsApp group sung ma le tam ta kan benefit kha ta kalam ka ki tuwa research hi chang hi library gi nam lo wa ja kina online khong na secondary literature ba to ki zonga hiya hoi tia hi lom te member te na
takanan panpiwa kana yai ka de khang ka thi chan kha online soft copy ของเขานะคปาวชินค่ะกันปินาทุปีตักกันงากะเทซิสบาลังki publish จะค่ะacknowledgement บางจุไปที่ academia forum จะบริตวงแล้วจะเลยจิค่ะคอนเกนยันละยายกะเทซิสค่ะสังนี่เดสมนี่เดนยาปนักปัตอหิตามันจะติวกันซอยนะเฮียอามาไซนะกอกันไอจันคอนเกนมาสลายเดียไว้จูยายกะเทสกะท็อปิกค่ะZochipianship governance institution in the hill areas of Manipur study of chieftainship among the Zo ethnic tribes กิจิอาก็ไตเติลค่ะไว้ค่ะchapter มาซาจิเฮีย chapter มาซาจะต่างเปียliterature review ของไอ้เกเลsynopsis ค่ะไว้เบสักอีเฮียอันนี้นะค่ะindependence ma pre-independence colonial period pre-colonial period chieftainship chi kha chapter masa main chapter masa kha thong hiya chapter ni na yai to ke sai emje tiute paidan khat kha synopsis kha pass paun chen jeniu kho kha synopsis kha komni khong ki boy pi in ka theya bang approve na dia kha emje tiwa chu kum khata kha zo so man chingai kha ti ja kan neu kha reading kha na thut hoi taka aida chiang sa tak ni man chelo hin khangai to hoi je kha yai chapter kha analian ma in chin kon hi le kha pre colonial le colonial period bang ki khem so nai le chu hoi ma bai thai chi khangai to na ma yai chapter be sin kha article khat tuna ipital lewa aum lela accepted toita publish dina special article adin mo ile tik chang tung diam chi kha ke thei nai lo a chapter thumna kha independence zo period hongita a hwaya kha chapter thumna ka focus to Mizoram ana boipu abolition bang Manipur la ki boipu abolition ma bang kal khong a background bang ja kai se bang din munang tonga ya bang ja ka Mizoram success bang ja ka Manipura hi bang hiam chi khong de wai ram bang a legislative measure lampang focus in kha chapter 3 ka hiya chapter li nai chang ina yai chieftainship how it works in a democratic setting chi dan de kha Africa lam example khong ai lam khonga kai te rang ko mina Manipura ana pai to dan abik taka ka phatwam pi ma chu yai ni dangina chief association kha hoi taka na wa chief union chief association chief bangana hoi te file kha re sak taka hon hanen sak ma wai te pan sen kha bang initiative pana lawa bang na hiwa si khong bang kha man phama ba kana jang khathe ya wai kha wana legal za court khonga chieftainship to ki sai tuam te khong adjustment te khong wana customary law inei te khong pai dan uchi khong teng to kai khoma chapter 4 here chapter 5 pai chang kha toy boy pi to ka topic to yen so ma here wai chu tu da la how the chieftainship it work si dan piana mon ka synopsis dung ju ya kha on hi sak dek dan wa Manipura kha district nga kha zo ethnic tribe chi kukia tela zo mia tela yai chunga ting atel vek dana ki sa pai mar te to wai district nga Pherzol Churachandpur Chandel Tengnopar le Kangpok pi wai ting village khat chiat ai theile a tribe tuam chat kha select din wai ting how a village administration under chieftainship ma
ไว้เป็นค่ะบังจะกิรานะบังเต็งใส่บังเปิงไว้ปีหิวจิค่ะสุดจิเฮียวางปัทไว้จีเดียมวางเสียถอยเลยเฮียวางเสียถอยแค่เดินวางปัทไว้แต่สวกเอาไว้จุอีบวยจะคุณค่ะดังกลางปกปิดของบาจินเลยไงแล้วนำเอาสเต็งแค่ของข้อมข่าวจนสิมาจินค่ะ research work เกี่ยวกับ field work เป็นจะสู้ how สเตต how ริบนาสิเป็นค่ะใหญ่เล็กใหญ่กิมขวงอ่ะเห็นคัดสู้เขาก็พังน่ะแล้วซ่อมเถอะว่าจินค่ะขากินมาไว้กะไปด้านกะหิด้านค่ะvillage nga how state detail de wa questionnaire ki prepare pen zanga kha interview ki borin akiba ki anga sai kha deu how sapaidan kho paidan thei ban te khong pang hiam ting to interview ki khomin tua ka chapter masala ma kha yai profiles of the 5 villages mo yai village ki selected profile atang thu I have sate tang thu abangai wai teng khong kha abaran ka gela annex to igen som pe na kha ya pana amau ting house nga ting ban adang house adang de mu thei za ali atuam deu chi te khong kha interview ki lai chen wai chiang house to na ki sai kha ka gen banga I sang da ya MLA to na ki zui chi ti bang house to ki sai kha ma mai hiwa hu chi bang na ya ADC ของana pang kha chi te khong banga ke le hi dan de ana ki jang kha de te khong kai kho me na wai teng interview ki boren wai te pan sana tural din mun house den mun yom dan tak chi kha gel som chu ka hiya ambitious ma le hiya azia kha tu tana literature laka how zo chip championship to ki sai agel tak kha colonial literature kha zo chip championship kha vacancy agel na bhai le kha zo chip championship focus athil ki kel khom lawen sen tua laka bik taka tua zo scholars ti te khong ki kel pan ta hwai ma tang pia lai bu thesis ki gel tang pi kha ku ki site lam khong kha bang hiam ma chip championship ta ki sai ku ki chip championship che mai ma kha ai ja ka wai tia kha atang pi thei dan kha reproduce denon che mai ne mark Max Weber na banga ya ideal type si mo cha ai di sadana ki ko ilele adik taka atak taka huchi hilo huchi hollo wai pen kha a village level aba investigate hoi taka wai ai bang chidan cha tama chi kha itam lo wai cho ku ki chip ten chu cha gamama wa hiya china hereditary hiya pa pen hiya ana ya cha kha wai teng koi po ki zui ma banga kha gel do won sen te ka wai pen kha ilawena bang chi din muna oma bang sa ki evolve ta wa hiya chi kha wai chu thei siam ka som pen a hiya wai to ka hi te to ka gan banga a literature le chu zang kha tho hu chi ko ma tulala zo chip ten si pe chi pen kha bang chi dana bang chi lal din muna miam bang chi lal hiam chi kha kamu chi banga preliminary observation mo tu ni yin kha lom te khan khat ba le kana ge na ong join the mi na oi tan feedback khong kim mole wai khong pan sana kha hi na la kim proof thei dei gel la kim proof thei di chi khong ka ngai to na kha tu nia ki lop ta kong pai ka hiam criticism chi kha po ya poi mo hiya chi bang kha welcome ma ka hi yai zo chat wai di na audience te khana ke sala chen ji kha kon game hi han la chiptian cpg kha chabai tha ke ya alliterate chiptian cp chi google ai zon le africa lam khong kha tam africa le chu kon khop tak ka sim thwa literature chu ai emphasis su kha ke bang lo tang pian sen africa lama chiptian cp game ten kha bi ka yai achieve ti kha bangaya agam tokizom
as a form of a link to the ancestors มาวิธีด้านเปลี่ยนขณะจัดบานใหญ่a magical power ลำปังค่ะเว้นมาใหญ่อาชีพนะอากำเป็นค่ะอวัวจอลเทียวัวจอลเราเทียหามเสียเทียจีรำของวิธีรำของค่ะแค่เกินมาใหญ่มุนดังเห็นครับอะไรeconomic power รู้สิลำบากไอ้เกลเอาเรื่องห่างกาลห่างให้นั่นลำของก็แค่เกณฑ์ South America ลำของอีกจ้ะค่ะบางครั้งdiplomatic skills สิของไอ้จะ oratory skills เป้าเสียมด้านสิของ peacemaking skills สิของด้านเดียวกันค่ะแล้วก็อีกจ้ะค่ะกระมูด้านนี้นะไอ้ใหญ่บิ๊กตาคริสเตียนที่หนุ่มบางอาจจะใหญ่ideological ไอ้เกลอเมริกันไอ้เกลcharismatic power เป็นค่ะของเกี่ยมมันกับมัวตัวเดล่าจู economic power ไอ้เกล political power สิเกล economic ก็จะฮัลเลน power ให้ไม่ได้ว่าจะด้านดูของลำปังค่ะอาหารน่าเห็นกับมัวนี่ดังตัวจูit's totally bureaucratized มานี่ดังด้านกำขวาสาตายเสียวิปีติกายขอมาที่ด้านสังดีว่าเรามาจะเที่ยวเกี่ยวกับที่สิลกับจะเที่ยวเขากำขวาบ่อเล่นหาสักเล่ไม่ได้เชื่อค่ะวิธีด้านไปตาเฮียต่างปีน่ะเฮียค่ะก็ observation ก็สิบันกับคนเกนะเฮียไว้ใกล้มากับ introductory paragraph ค่ะคนสิมมาสไลด์เนี่ยaround 30 individuals including the above 5 chiefs were interviewed for this chapter. The interviews laid bare the actual way in which the village administration and the chieftainship works, which often does not follow the ideal type descriptions found in the literature. It shows a system in flux, constantly adapting and adjusting to the circumstances around it. Unlike in the past when villages were self-contained entities with little interference from outside, villages today are fully integrated with the government and its various arms, as well as tribe-level organizations and various other groups. Hence, convenience rather than strict customary rules form the governing principle. Based on materials collected and insights gained from detailed discussions with selected Zhou chiefs and other notable individuals, the following features of the system are observed. ใช่ไหมมาสักค่ะ different ways of founding villages and gaining recognition as village chief มาดูเลยล่ะค่ะ village chief สิค่ะดังของเบถ้าดูที่บางอย่างสุดใหญ่clan chief จีบังไอ้กี่เลย territorial chief village chief จีบังอะไรนั่นสินี่ดังไงเลยตัวไรจุvillage chief ไปมายา chief สิค่ะอีหลักไอ้ด้านนั้นต่างปีน่ะ village chief จะงกำข้อสัตว์ตัวปัญหาส่วนเลปากเตนะเจ้าข้าวไว้กิจอมโต hereditary สิข้าวไว้ไอ้เหี้ยไอ้จากกินะตัวเลข้าวสิกำข้าเลยาวายาclaim สิบังSDO ที่ละกับDC ละกับ claim SDO ที่ละกับค่าต่างเป็นประโยชน์นุชา application ต่อ no eviction certificate ตัวตรงต่อกำบังคับเปลี่ยนนั่นเองไว้เต็งค่าฮันยูนไว้เต็งค่า DC ละกับเป็นต้น DC ค่าตัว commissioner level ใหญ่บางอันค่าapproval authority ค่ะ chieftainship สิเป็น revenue ตัว land resources department revenue ไว้บางอันค่ะไว้ที่บางอัน approval ไว้เสียงtribal and hill and tribal affairs กิจที่บางเลยฮีไว้จะ forest department สิบางเลย
ตัวมิหิหมอกไว้จ้ะไว้จะกะทางตาสิไม่นี่ Independence Marble กำค่ะอันพดแค่เดียวบ่าวสวัสดิ์กวนแล้วว่าดังเต็งตกวานาพอละวันในดีน้อยเต็งตกไว้เต็นค่ะ British เต็นค่ะ boundary paper สิอุตุงตัวนาอันlegitimize สูว่าไว้เต็นค่ะ sanctify ดูไว้จะเรียนรันเกษีค่ะเปียกเบอนเซนมีเขียนคาถาได้สักเดียวจะมาเรียนรันเกษีเปียกเซนมุจเจ้าค่ะhow สาเหตุเป็นมายุนคนดูกันเลย independence ทุนรายของบางอาจุใหญ่ circle official ที่ของบางอย่างแล้วได้สักเดียวครับเปียกไว้สุกรรมคัทยาตัวข้าที่บางอาทางตัวเวกไทน์เซนprocedure จุยค่ะคนเขียนได้เฮียก็เกี่ยวไว้ขี้ความก็เกี่ยวเวกเฮีย2018ค่ะamendment ขัดบอลว่าค่ะ ADC เตพัลนา ADC เต concurrence และปล่อยหมดสิดานะไม่จากกินค่ะ ADC เตบางนะคะปังขัดตามีเรื่องตัวละค่ะ ADC function เนี่ยบาง study เลยตัว2006-8 เวลาปนะใหญ่ amenarize สองตำมาปนะครับเวลาสองตำละมาอินตุบะเลยเวลาจึงในส่วนดิวตัวละอังเงียนค่ะอาซาซิมสิดานะคะเฮียไว้ค่ะไว้จะกามาซาค่ะจู different ways of founding villages and gaining recognition จีค่ะหวังฮีอันนี้น่าfeature จีเดีย characteristic นี่น่าก็ identify นอนจูสู้ขัดอันนี้อยู่มาบ่าวจู chieftainship as a status or a right or chieftainship to begin on the basis of competence ยายกาลค่ะตัวเดล่าบวยปีอาบวยปีมาหินกัทยาต่างปีนั้นนะchieftainship จีค่ะ hereditary จีhereditary through the male line ปัสสาวะตาตีต่างปีนั้นเต้าปะเป็นจีถ้าเดาตีบางเลยมาลักค่ะตามจอยนะอันนั้นบางเป็นจีว่าอุปเปนจอมทว่าอาสมาสงบิกันขัดค่ะจะกไว้ค่ะตัวนั้นละกิจวัตรให้นอนลงสิไม่จ้ะนี่ดังบางนอนลว่าฮาวซาเป็นค่ะข้อสูงความไม่ต้องสุบไว้แล้วว่าฮาวข้อสูงขัดแล้วสุขสุงดังตัวกิใส่แล้วว่ากี่หอบายห้อมของหินอนตลอดสินตุไรค่ะสลการมาตัวได้ก็กิใส่ง่ายบ้านา organization village level สังทำ tribe ที่บางนิดังค่ะอันนั้นผ่อนละไว้จ้ะไว้ตัวตา tribe บ้าน national organization ที่ที่บางเลยตามพิมพ์ใต้เสียงว่าไว้ตัวกิใส่เดียค่ะเฟลได้พงง่ายบอกตาขัดต่อมั่วไว้จะกัตุลายไปด้านมาจุhereditary เป็นค่ะ system เป็นค่ะแต่ full ตะกันจุยนอนเราบางยาม newspaper คนสิมแล้วสิเอาเสียละใหญ่บางยามขัดchieftainship กี่แข่งง่ายกี่เละขัดสี่เป็นอันไว้เป็นด้วยที่จะค่ะ based on family resolution family decision ที่คงเรียนจะด้วยสู้บางอะไรจะค่ะเอาว่าเป็นให้จะกินนะที่ด้านเดียวว่าได้ได้ใครนอนคนเรามั่วไว้เสียงcourt case ตัวกิใส่บ้านละครับทุ่มได้เลยออกมาที่บางอะไรทางนอนบ่อยหลายค่ะทางนอนสิบบ่อยหลายค่ะสโลการินคัตจู tribal hill tribal and need affairs department นี่ค่ะถูกขัดสวยสิไว้ตุกำจุดวักที่ฮีจะกินะฮาวซาฮีน่าจวักที่เราฮาวซาสังกัมที่เฮียมอัตตาที่เฮียมไปดิจิจูออเดอร์ขัดหน่อไม่จ้ะจะใครที่จัดบ้างเละกะค่ะคือจุยนอนฮัลโลเวนสินจะไม่นี่จุยปอลแล้วมาจุยโลเต็นเลยจุยโลที่ถูกเจ้าค่ะที่กองในส่วนละมุท
MLA จึงทักบ้านขมุใหม่จิเปลี่ยนสิมด้านไปสิมหมดตัวไรค่ะไว้จะกะใหญ่ hereditary จิเปลี่ยนขัดจูกิจวิขนอนของเราของบางสิมจิบ competence จิเข้าไปหมดใบน้อยอย่างมากค่ะหวายด้านค่ะของตาจิค่ะขมุมาขัดเฮียใหญ่ด้านนี้เลยก็ข้าจะนักคนเกียนค่ะอเมริกันเซาท์อเมริกันคอนเท็กซ์ใหญ่หลายบุคลาสเทสกิจนักเกี่ยวค่ะHausa are the essential traits essential qualities the unidentified term ลิอเมนซินunidentified term เมนซินว่าจะละค่ะpeacemaking skills ไอ้เกี่ยวกับ diplomatic skills ไอ้จะค่ะ generosity ใช่ไหมที่เราต้องพัฒนาดีไหมวิเลสเตียมีซองเฮาส์เตียซองที่เราในกันค่ะthey cannot say no มีขัดนะบางอย่างตาเลยวิเลสเตียบางอย่างบางอย่างตาเลยโอ้สิที่เลยไว้จิมองได้ไหนจ้ะไว้จะ oratorial skills ใช่ไหม oratorical skills ไอ้เป้าเสียมนะที่เสียมนะอันนี้น่าเรียนจุใหญ่บางจีขัดข้างต่ำส่วนในต่างผิวจีค่ะเฮียไว้เป็นสุดตัวไม่ได้ใหญ่แต่งค่ะกว่าสิ่งสักอย่างนะเฮียไว้จงเด็กซิม oratorial skills บางป่วยหมอหลวงไว้จังpeacemaking skills ตัวใดค่ะในก็เสียได้ตามเรามาไม่ส่วนบางเราถึงโตusually to negotiate ngai MLA direct why siam lo tin kha scheme na mulo mok da nam chiang wa kha siam dang poi mo loi chinoi je ka apai dan hereditary rules tak tak kha riak sam sa taw chi kha kamu da na he why chiang ina athum na kha athum na kha absenteeism moตัวตัวเย็นตัวกิจอมสิมHausa อขวาอมจะใหญ่ลำกาของอินเดียเราเข้าของเราไม่เทหวยข้าหวยเราวัชิปาไอเทของเราวัชิอยากจุสุรกาตัวกิใส่เดนไว้หมกไอสิมจัง Hausa กิใส่ด้านเหลี่ยมต่างบ้านาอามิปีเลยเท่าอามิปีเลยเปี่ยมทัวเมาเลยเท่าไอจะกำเปลี่ยนเขาเจ้าอามาที่ด้านนี้จะหัวเมาเข้าเจ้าค่ะหัวด้านเดียวค่ะ absentee จีบค่ะฮิเวกซิมหินกับมัวอินนั้นin second home จู่ district headquarter เฮียมทีมฟัลเฮียมาจู่ในอยู่ท่าดอกจะบ้างเลยลำการนี้เราจะหนึ่งพลันเดียวจนค่ะบวยมุจากกันค่ะขวางเกี่ยทักบ้างเลยทำมุสิถูดัลเฮียหูสิดานดินหมดนะเฮอันนี้นะคะ different practices in terms of customary dues มาใหญ่ค่ะcustomary dues que chica na buai piu hen sin aki patna chu mi zo te tang thu dan khonga chu yai a khwau ven pit ngai na veng pit pu da mi dang mi kha han chia run wai te ki pa ma na pia ko sa pai thon to wa he chi khong kha gal hang khan ni ga pai mo hi yaบางตึงเลยไว้เข้าไปสวกตะวันสินตัวค่ะกำได้มันสิดานาคาสมาริดูสนาเมนสินะจะกะจีนฮิลส์1948 hereditary system เขาabolish เอาซะไปอีกสิกะยาอไปฮิโลไว้ไปตัวเลยตามเอาซะคิดสิในไว้สิเลย elected มั่ว hereditary เป็นค่ะเบจีไหนอ่ะจีนฮิลส์ค่ะมิโซรามาข้าองอินวานะ1954นะวันข้ามาดิปุรันซีราคาจะนบีตามาร์เปียลบังไว้จะกะหลักเลยเท่าคูริวเนียนนั่นเป็นสินะว่าละมามิโซยูเนียนนั่นเป็นสิเพลโซบังข้าเห็นก่อนตอนนั้นนี่วันสิวันนี้ปุรันซาเดียค่ะนักตะเกียมเป็นอะไรจังอ่ะเฮาสเตียนเลยลังงับนอนเรามาอุจจะคอมเพลมไพร์ขัดตัวมาขันโหดไว้จ้ะบางตอนนี้ตักเขาตำตักกันนะคะ
ajaka tunai do ingatina 1997 boy dong si wai cha khang witrot lak bangsu witkwa lak bangsu ong ki panthak mama chikha kambu swa thak hiya kena e pon jagen lai bu gel sai kham chi bang kha ilaka tang thu ki yen na de ya ka the hiya kana sim thama kana jang de kana janga aban chu agel dana khatam takin khatsu top san dana gel hiya hille atakta kha top san anai dong witkwa banga chu e kilalo mama ajaka e akila chi pen chu hei bu suni chi pen mo hin wa amount likha atuam tuam tiana atuam bu tin khat ti ni ai kere sum zani chi dan khonga kha paidan tuam man zo yu 1998 na zitarwatena ai gam sungen le Zomi Council village authority rules ki kharkhana bolo awai kha house na tin thom tanala chi kha garan chen ai la ka house ra restriction boron gamazuak thei ke bi akibang ka transfer de kai le thei pina na me tu te hi na ro nei ke de pang bang yam tam pe na men bang ya na menว่าจะ 2022 อ่ะค่ะออเดอร์ดังค่ะตัวเมนจะตารอปันมาค่ะว่าค่ะนำ via their contribution how the anak levy di wai ban house saiค่ะตีนนี่เห็นตายจังเลยสิต่อก็สิบังค่ะกำ house sai na zuak thei ke dio zuak dio na poleนำนะตุเตthei pin na thei keสิtiค่ะอันน่ะมาไอ้จะก็ไว้ติเลยถ้าเกิดโดยคนนอนเราที่ไทยจัดบ้างว่าค่ะตัวดิวสิเอกสมัยดูบุษนสิเลยค่ะเขามีเตลเฮาสักที่ไทยสยามด้านไหนกี่เด็กจะฮิดาด้านน่ะค่ะไปด้านตัวจะจุยากิไปตาหอยค่ะอฟิศดังของนอนมั้อบ้านนะคะ number งานนะให้ uniform lane ownership system but diverse lane use system lane ownership system kha tu da dai paida na kha hausa in kha kam village lane kha ma wa hi chi kha accepted hiya hi origin tak kha thu lian pi hiya bang tedam ke kana yele hai pen cha kha very strongly argument chu penai lo kha ya kan la ai ja ka hi kha kit sakiri accept that can sin customary law bang ase na paite customary law bang chu khauma mai khau si de chenga chiangin is the owner of the chief is the owner of the village and its land chi kha chiang ta gelan mon and the custodian and administration of the village marati hane non cha kha marati bang ai le chu emphasis chu kha he is the founder of a village ma a village who founded a village and govern those living in it anei na takhang gen chiang cha la wai chu vai pei te bang la omen chen vai pei te ba nei yet no na le chu customer ro wa kha mi khatin gamon nei di awaya ba tiang de ba dan nei di chia chia hon ko van chiang ama oil fair de hon ngai twa the cham cha kha house ai chi dan de sau sim pi kha agel wa tha do te kha customary law khai che gel khyak cha tom lo hin ka theya ai za ka customary law chi dana mi mal gel te kha kana et khen kha ta ma wai ti chu kho song nei pa chi khong kha ai ba khat ate script da mai sim ma ya ma wai kha ke zo yen chen to de wai dan khai the da hiya ajaka the land how it is used pen khari danga bel kwamain gam ga zog de ga lang gam en lo kwamain lang dong lot pi tha lo village land te kha sarkar na kwai le ajaka kwan ne chi pen kha ki pai pi lo ai cha ti danga kha hausa chu ki za ta ma tua dan de wa hongom tua ong ki khyang ni cha sarkar hom long notin competition khong ni dak chenga
hausa adikir udar ong imok jakha mi khen khatin suphunna ai ke de lamlang ai sa fer ke na china chom tham tu la ai la ka tam tam de ai jaka omdan kha yai yen saule yai asol kar main le ahwai a hiya mi khat taketil khan wam sajaw chimai ni uchidana pahin kamwa buruk paidan kha compensation a village community a vi tuam mi kheu khau la kha sai pi tam la boy pi tam lo mo hausa mi kha to ke sai kha kijan chidam piana kha omin kamwa pherzol bang le again wa mau edisium de ka kha akhwa dia kha parbung de se cha ai ja ka parbung chi pen kha elected hinsen elected system zo yonsen pherzol subdivision a kha khwa som le ya to men sen hoila ka li chawe ve traditional chieftainship nei kha parbung bang kha elected hinsen hoi ja ka elected teacher vi kha meeting member tam sim ta hongi wai teng tok ki dil lai na bangyam kha sa kha hausa hoya siang son lam te bang om sim la lo chi pian dan de om nem num tam lo chen pherzol ma kha pherzol kha traditional chieftainship pen nuam so chi wai chu hu chi bang dan sim khata tua gen sao jol le yai tua chief te kha village administration village va ya hong silet now kha colonial mam dani bang na gel nang ma man chu wa village structure kha very diffuse authority tamatam cha ama area chat om kheu kho africa context hong adi wa ma gen chubai nai le ai ja ka british the colonial power city kha they are clarity singularity single authority chi kha ana de tin na kala banga frastel wa na chu kha yai chief figure de khamulo se ma chief as a someone who can control the interest some one person kham lo wai ja ka po boy hak sa ka sa se e la ka kha to dan de wa unidentify khan wai ama mam dan ni gen banga kha wai aha a colonial power chen kha wai nang nai house nang nai thune ya chi cha kha ami pi ten za ta oi cha colonial pol lian oi cha o ama colonial pol na ti de chi mai le che khang le pai mo cha kha wai ja ka single authority no ya ngom chep pe na kha wai ke pan hi chi kha gen a hi wai dan pian sim ele ka le om kha bang sim ma wai kha ke kanari dan a hi to dan de wa kha min ai ja ka len eu system kha i banga ki bang het lawin chin khotuam to ma kha tua kha singtang lo nei chi khak sata ja su climate khong le ni rang bang non lowin plantation farming khong cash crop khong bang om khat khau sa khat hoi ma example hoi ma khwal ma te bang su to bang mon lam house sa khat khau pi kha bang su agam kha lai boden tin SDOT counter science second tin huchia least dana pe hi hai chu a khotia minap mai mo sum thelo lo huchia kha encourage tin khwa kha emenarizes i khobang le man kha idea nei taka khosunga de poimo di a scheme no ya ki gen tela ka khatset ke le hei ke da hausa fel mama te fel ve hilale turan de ba kha tuam ta mangom ta chi kha atang pi house tiam chu turan de wa bangyam list da nai ke gam mi dang mina kile khibete kile pia khyak chu ching khol lo le ngam khol lo hin kamo abana khang ye non dia how ai chu ke sa ya vie ji chu pasalte mon hin chin no mayom kha het lo hin chin wa sa wa hom na khai ja ka khen khat ho khen khata kha no me ya bi ka
มีถ่ายบังปอยหมดอยากตีบังถุมละลีค่ะนี่ละถุมจีบังค่ะบางยาม village authority ว่าตุดเสียงว่าอันปันปิตุดีอีจังหวัดเช่นบางยามสิงปีบอลได้กินอันหันได้สิของปอยหมดของจังหวัดไว้เตค่ะ VAT privilege ตั้งเปียกายสิบังมั่วไว้จังอ่ะใหญ่เอาซะสงมจักอีแล้วเลยเขาส่ง development committee ตวมของอ่ะค่ะhow the women lama heu te khong kha incorporate to si bang la men sen wai kha no mai khen khat wa da de wa azang polom he kha encourage to ka do ka sia ide le ila ka su ki sang na ra hen ka the ha wai chana abana tom chen gen MNRGS kha hi pen mai tu lai ki jang thu lian chi dia yai bon tenga kha सरकार स्कीम हमसुन खा MNRGS सिम बायन सिन ई वाई खा खतेंगा खा वाई हिमायिन खमुआ आखिन खतेना सेम अखे खतेना सेम लम कला खर के सेम खल लो यमो वाई खाตัวอีเย็นบางใหญ่จะก็ขอตามปีของกีพุทธกสิทธิ์บางใหญ่ของเสิมไว้จะ election sai da le ni kha ki bang lo ji koma ti pen kha ex officio chairman of the village authority and sen adang teng hi de dana ire chu ayek no ya chu hi ai khwa ya in le ja ri ja anei the de chi khom su ka hi ha hu ji koma election hi dan tuam kho teng pai kho mai ke de wala ka nomination house sai na yai teng hilemo chia a khosunga be lama heu te teng bang kai khawai jang hi sang mai chi bang na chom atuam pai hoi changa election chi to MLA MDC chi te banga le pai dan abik taka tharo sai bang kha open mama tho wa house le vien kha tel mai azia chu genon chen ide pe na chin ke le bang ma ki mo vai che mai wan chen mo oi ja ka how I support hat village support puang area support puang wa chin kha ru chu bangyam moi mai chi dan pian a kha oi ja ka mau chu free vote chi pen ila ka le chu omnon khon lo chi kha singtan ma chi thei cha sa hi ya amau chu a kho support a via support chi kha ana thang sang ma mau yai kha a criticism rian ma le hi ha be hausa ina pen system pen khamo wai changa ichi banga a census record to kha a reality ki bang no lawin sen atang pia khot pia ki den na vaccine changwa wai kha sa te da power lian ta khong hiama wa ya am lo ting kha a record ala mai sawai teng kha chalai thiu suang ma wai changa a khosunga school tu hong ti hong proxy teacher chi te hong to ke sai dan banga le kha house fel lo kha ki khama ama si tan ne gen dia sumdu lo ka le ki hia de mo wai da nong dia wana use influence de thau house bai hom na kha tu am to mai sa pai wai chana kamu so khat chile ka bakar khak chu yai tulai kha manipur te boina ba the house ye chi bang ja kai chi mai ri tan ha ki na ki nan chen ai ja ka house laka kha chi hi le bang chi dia chi da na hoi taka ama usunga United States Unified States chi kha na nei cha lo hin kamua to tana kha 1967 abolition act to ke sai banga le idea chang tak nei tam kholo khen khatin chu yai to ke sai chu Christian chau ke yen kha kha na lo oi ta collective chen ngai di khau ngai di chi khong kha a hia hwana amasa yai again ila ka consensus pian sim hausa la khana ya so there has to be some other tribal institution which can take over
dan da pian executive de gen gen pen kha wai pen kha amla chu compensation pen chu sarkar na chi da chu bangi sel thei da chi bangla chu mai to ke se kha stand kip tak stand khat chu ananei om khallo anadei thei nai ta di lo hin ka theya ai jakina 2023 yai tua UPF ke no te kha sarkar la ka demand charter of demand submit tu wai kha charter of demand annexer dana kha yai Cookie Chiefs Association Manipur le Zomi Chiefs Association jun headquarters midaka memorandum khat to mention waya chu stand utang pi how stand amao how sayina defend now omin wai siang adimanu khen kha mention adimanu khen khat chu yai bangya monitor le agreement am tar le yai te chu atel te te de chirana kha ahi aya wai te chu tu la how sayina traditional land ownership pattern inherent chieftainship kha preserved vice chief the village authority through kha defense le development Meghalaya village chief the patana kha sukha de chi bang ahia wana bangyam house ati vai home na house ati power to ki sai sulam dan na dia lo akipasi de nge ya le house ati se thum so se ni bek in kha phalna piak lo wahi lo de chi bang kha de manu kha ta ya wana village authority house amakaya te kha primary legal forum len gam thule how tui tokisai thu khonga kha legal forum masapen hai di chi kho kha hi wana house village authority ti decision mem kha house ina ritana phalna phe di chi kho ana yenwa wai khong kha collective stand kha tu hin kha ngai tu thu thak de wai hi kha ichi bangina atom dala mai ta ema hirotea tidang house group kha achi banga chief council chief union chi kha anamun chinong zakai bang chairman asot na pangin chen ana isu lian simsima initiative na la kotana hingu chi ta men chen abi ka sarkar bagin khayai village authority chairman that is the chief cannot be a government servant chi pangkha ana yai suidale kota khibon chen kota zo ma original eka khawai khaki gen khalo ba chat wai thai mo de china na ko ten kha ama support ta zen boran se no cha bang ya man hei tawan tu lai kha chief union chief association ti te kha communalized vek sam taw che ei mi pi ma bang kha a communalized ba no kha thang area wise sapai a tribe wise sapai a clan wise sapai mo cha kha wai ja ka a collective taka len isu taka tang ko thei di kha non che lo zo mi chief association che ma kuki chief association ama amao bang da amao area boy pi sim mo cha o cha kha thang ji je do hi chi kha hia huana house tua abika 1947 kha regulation amen chin manipura hill area administration regulation huaya kha list of villages amen chin huaya tel khati kha wa tel khatam ti kha kicham sa de chi mai ni cha atak tak ki da da kha statutory recognized ma village china kha ko tin ge nen chin huaya tel khati kha huai du ngati abik taka tu na ya hong pai thak te chu hiya all villages all chiefs ten chu reason ma ma wei hon su min siao
เข็นขัดบางจุใหญ่ scheme oriented villages ของสิม้อยเสียที่สิบางทีค่ะตัวขัดบางที่เขาปีขักตันเดลำที่ขัดบางจุใหญ่สโลการใหญ่อัฐกาที่รอยค่ะเอาแล้วคิดไปเลยปล่อยเราก็ว่าที่ตักอารมณ์อยากที่ปล่อยสู้อันละคิดให้หมอเราเด้ accept ให้ไงเราเด้ของเสียนอุจจาระเดือดขยายหมอส่งบ้านแล้วขยายทักที่รอยค่ะตั้งมาตั้มไม่ม้อยจะไว้ที่ค่ะนี่ค่ะสุบไว้สาวไว้ที่จะกำมินเสียแล้วคิดซาที่ปวดจมด้านไว้เป็นขัดเตะค่ะวันน่ะจีบานาจีปวารจีเตะค่ะเขาดินตุงจุยามีตุงจุยาค่ะปวารุตัวไรแกใส่ปีทำได้จังอ่ะอาเซียมโลกาลแกแค่ละมาไม่ว่าจะกะHausa pawar chimo ka bangma ithidau ten kha pawar nei ti tuan lo uchira na kha paita ajang siam te de kha oi ajang siam lo te de zat ti tuan lo chi ka khama wana tunai atom na pen dina Hausa tunaya hong ki em pawar na ma chu as an authenticating authority mo identity le domicile khonga kha tulai solkaran kha Hausa via chairman via te lai ngiat ta wai chu ni danga SD office khonga han pia wai chu iba pai le mo ka tulai kha Hausa lai lo wa kha hon pinon lo di wai chu hiai kha solkarin gen kom gen sia kom ai po na ma mai ka theyaตัวเมาค่ะ authority ตาไว้ช่วยตึงๆไปให้ตัวมั่วผู้ที่จังอ่ะเบลปล่อยมั่วเป็นบอกสวากันสิdomicile ของ identity ของบางอย่างSBI บางอ่ะbrand ของเด็กเล็กจังเลยอันนึงไงอันเงียบหมายที่ได้ไว้ซุbrand account ของเด็กเล็กจังเลยไว้ถึงค่า house ให้เกลย VAT ของอีตายสินเอามาค่ะส่วนอีตาไว้จ้ะบิเรน100บางอย่างเลยtraditional village ai kile ai te gen noun sin ai acknowledge luan na po lo min sin ai te asia kha buai ma de banga le infal khom banga ge south bangla ma som the vai sumo le sa te de jiran khong kha uchiran de kha very confused and very ambiguous stand kha sarkara panala min sin yai ti khong kha tulala omdan de adin mun hiya kamu ahia to kon gen kha khai bang chika pana government SD office ai kele dis office chena house atelai chi ai kele viete lai anangia tua chi kha ahun chet lom lo hi order lom lo hi chi wa ka dot le yang tam nam ka house pa pu thang khoswan mongen chu ama again ja sip dan na ge na kai chia kami khau khoti na nai na ti fi na piang mo kono thei le komo ka ba chi le hwa pa na ni wai chi dan na ge na mo mang teng de wai dan de kha tu la kha ong ma hiya tom na conclusion consim dia chin kha ke ya zo de a key finding from the field work is the continuing centrality and relevance of chieftainship in local governance system in the Zo areas of Manipur. However, the practice of chieftainship has diversified. The state's approach and attitude towards the institution has also been ambiguous. On the one hand, the government and ruling politicians keep attacking the institution as undemocratic and feudalistic. On the other hand, the state further empowered the institution by vesting it with authenticating authority of people's identity and domicile. In practical terms too, the state bureaucrats seem to find it easier to deal with the chiefs as a singular authority for village for land acquisition, etc., rather than elected village authorities, which can lead to disputes and contestations. What the fieldwork reveals is an institution in flux, under attack and in deep stress, losing many of its core attributes, but adapting and surviving. Yai tan hiya ki
akim het ke ya ka gen khar le tam piam ne keng tai le ya tan ko zo de ke ya anwa ma I thelo tampi leng I thei be a insightful ma mai chi dinga ulal wa chat box question khatoma na mu thei ya wa ja adong pen a video on zelle mo ha hi thei le interactive de ude 6 to mu nga pa na hi rang mu nga pan ma a question khatna origin of chieftainship among us ma akipat dan thei ut sin hi di how did it evolve chi ma bang chi accept which is the first village to accept chieftainship chi ma athumna was it imposed alina if so for what if not then why any consensus alina ma tam simom la ya giat anom na I think gena gen be lai di ma gena with the changing times what are the areas that needs improvement and what can be done too agugna what are the rights of the chiefs British staying o dendimo is asagina is chieftains democratic enough agyatna why is the so-called not wanting to give up their unfortunately unnecessary rights and privilege kakipa yai te kha kathesi sa chu on address khadit den ka ngai ta hitan tana a chiang khol ke de le tuni ta kha ki gen jok lo hiya wai chana complex sensitive ya hiya mo adik takina wai jaka pilban de wai jaken hausa te bang kha hoi takina open hand la hoi chana ma opposition no ki thian la hoi chana ki thei sia de chi ut ka hiya ka thia khai de le khen khat kha ana on football but mi khamai I don't know but then kan chu wayam khat gum bangyam khat ei bagin dua ta phatom dram lom lo hila le thei siam som ka hiya ka tu pi pen su ka thili ka e origin pen kha mizo la kho ala gira tam joi sang na bai ti adana chu twadan de wa kha atunga chu bakhat hilo mai sin ong ki padan kha necessity defense raid ki do twang ni la ka kha hiu tu de poimo chi ja munang nang nei tho mo mu ja kha ong ki wo kha nei ja ka chi bang kha agam atang pia yai khosari chi khong kha it's a collective effort mo mi kha thi thei mo ki khol lawan chai ja ka tu dan de din muna house aina akima kyang thelo man agam teng wai pum pi teng tang chi mok chu why lai chu I don't think it was beyond them more pan an to khalau mo wai kha to post colonial period ta ya gorki ki chi ha gyal simalen to ki sai Oxford te publish article khata kha chiang simtana gyal kha cha all kha by district taka cha taka bureaucratic tel le assign nom so wai cha kha cha abai ai ke de bachi thei aba pang jam twan lo la ka khang hi khatam hin ka ngai twa da mo ken chu bangyam ki chian taka khen nam lo British te bang le kha hausa pen kha twa land demarcation chi pen village demarcation chi pen kha akido do lo na de wa yai tan nang hi di yai tan nang a he chi wen sen ownership chata kha a rules ama aghaw sai na gama nei chi kha opposition hilawa thei nga ke sidana mo ja kha ka kwat lo men sin ama gel ma British te gama the chief the land doesn't belong to them chi kha comment ai ja ka twa etna dia house te bagen chu court case khong a kha yai a court ama wa ya judgment te kha to lai asia ka court case te kha kamu tengah nasi memang kan le kotian kha bangen ngami chile what did the customary law of the concerned tribe say yesu boy pu kha hoi ja ka paite ten kha yai ka dan wa hi house hi chi de chu okay chi di bai chama khwai dan pa yu mo
ya dikahitik lawahi ci khak boy pi lawan what is the customary law says je chu boy pi kha wai ja ka tha do te customary law dong zo yen chu agam pum pi kha hausa hi ji di wai chu they rather interpret the customary laws mo wai ja ka wai da na men chen democracy via chu twa ei zo suan laka scholar thak de agal khateng semai ni ya ha championships dia ka gel khat de ma ka thei bi kyan mi sai hong et na su ye hoya hi chi chom lo ye be tu je muna pai dan khan khamo so scholar ti la gen kai modang ye lo mo bidang tian chu on et chang wa kha on thei chang wa kha dik sa lo wai chu a debate Mizoram bang khan lai khong Manipur lai bang ale yai tua zamindari rights pen khong Indira Gandhi wai nirun waya land distribution chi khong land khen khiak chi khoda mai chawai teng ta na gen khom ma chinoi je ka dik su salo kwa man dik salo dik defend ranam low sim khate democratic point of view wa chu hoi changa ka thei da na ei Manipur khan ne khalak loin se Manipur sung lai sau lo Manipur sunga bang gam ne chika ei system ki jang le lai changa kha kwa hong notice attention ang pe khata tak lo hin kamwa government khen hong khen khata alai ke lu Minister of Tribal Affairs te sarkara khen kha khong ye ta la kha a de script dan wa kha Manipur tribal hi le ban la kha community land community own land si wai chu wai ja ka uchidan kho on thei mil lai bang lai mai thei wa ucha kha him Mizoram lai khalak lo Manipur sung ale ne kha ni chana ma khai changa mo hong notice khalo hong te ko khatak tak lo de hi de chi bang ai ta nam sim da nei ba ma dong khat dia ma dong khak nei khamai thei dong kharo dei khamai thei M1 ka hiam mo ai ti ru kya ki pan ka hiam ma mai tam ti ki the bia bang khat kon dot nop chi dia discuss nop chi ding te bang khat twa yai citizenship to ki sai ka subject ngu thai pia ya wai kom ma chu bang khat na gen sa bangina a sensitive na chang le ai twa mail thawa mo ken ka ti dei bol lo chi bang le tham dia changa yai MLA to anaki align de te bangina dei bol kholo mai thei ekele utilo lam ten khate bol de mai thei ekele ngai dan tam pim di wai ma wai chet kha tim na yang mo again sa se kon do tu ti pen kha chu ai Mizoram ten Bangladesh state hoton mu nangwan su bayun chin kana sim khang na ya literature ken khatha kana sim khatha ma kele bangkhat akisi ku chi bang sim kha ke chu wai lai the lu thun chen Mizoram government kyang ale the lu thun chen central government ale the lu thun chen la kana di chu tan mon lo ma ai pen khoi sak sia kya mai sak lo ja kya mina was be mo le akhonong ina kisi khwai pi khata hi diam ei gam banga ong chong tung nai ke ong khak di le la wai kana wai pen kha bang ngai da nei dio su be ho ta tam yai political realm sai ta chu ahoi na bang le mai the nagian sa banga democratic realm sai banga eta bang le chu su be ahoi na bang le mai the mo le ka banga ke chu new khat conservative le chu ka hidia ma ka the ka swag to mai ma dia ma eta ikam ikile iton da ni tradition hong yet to china wai I po pa ton da na paisa pian I man sa khak di la wai sim hong bang mo example la nai pen chu Mizoram ten kha ana subeyon chin ana subei long ya ki le chu chi wai ka sa kana sim ho bai mangai dan na nei chi hi thank you yai kha akisi pol so mu hil dan hi chu mai thaya mo ai kha akisi pol se ne azia kha Mizoram ne Manipur ke sa ke bat lo na kha kawa chang mo Mizoram kha 1952 60 na hi tain sen
1954 ra kha abolition ma icho waya kha edition ready tama wa mo 61 waya waya ka agamu kha edisi ko talo ta icho edisi ko talo waya kha Manipur apen kha yai kal ba le lo ka lu nu thwai kha to ma Mizoram pen so it's a movement led public movement led initiative pa kha ki hin sen Assam government kyang kha emuten Mizo union ten kha phut apha mai wai so atopa wai ten kha hi sako sidhente to ma ge na Manipura kha leomin anom hin le atungana successful lo sam ngai te le ruben tin lai bugel bangale khayai aziak de badana zongwa thum nga yamana kelwa hen khat dikasaka ba hen khat dikasak chen upol ma wai kha Manipura bel ochana successful lo mizo akakumpi ahwai la ya priya bhartas kisi meiti Manipura sarkar heu tu khat kha mar pera bhoin chen marti active lo ha panlo teloi sab chip population de kha yai kha ni no kha regional council no nam do be chidan do kha ta again inu cha va khau dai kha hi chi khom ba de to phezor tang thu gel thang na zan de ka so khya khong ha gel sima mo wai kha na successful lo chen ai ja ka Manipura kha 1960 akha emirare na re khong mai sumole uchi changa kha agel kha khen kha ma thiana ma ba da gel kha wai ekhon pasik changwa agam zala ka som kwa kha emirare na lek zat thi wai chan mu so wai se mai ti chen kha uchi ja ka yai abolition depend kha 1960s apana so government initiative hongi jo tasimbang amabel congress party bang Manipur Pradesh Congress te bang 1952 lak ma khonga kha he chief chancellor la khare na chikhin tham tam chen ne le na pai so la wen chen 1960s so sarkar te mai kha yai emelare na re khon hi le kha yai da kon saw bang semilu cha kha ai ja ka chi banga Manipur wai la ya standing committee tu la ya ACSC chi kha standing committee ke chi wa ya ten kha go khen pau chairman hin sin ana ngai ton sin ba chief chancellor population su dei wai so ai ja ka abil ki submit pe na kha emelare na rek tong ki thwa asuk emelare job ding agam kha DC ko talu di chong hi mok changa kha wai poina kha ki thwa lo wan sen ho cha standing committee ke chitian kha ama khuta abila pyak lo changwa kha hi chin hi dia cha a draft new bill le pet lo twan lo wa a bill tha ko ben la yai chief chancellor population to emelare na rek hi khomi ke hen chi ting kha recommendation a pyak cha Manipur assembly chen kha yai chu assembly proceeding paidan lo mau concrete ta ka proposal nei lo pi chi mo ko chu yai bill kha pai le la ye cha ka pass khom sa ku mo ho cha ki pass hin sen Mizoram ta ke sayai le ke ngai dan ta ken chu khen kha den chu along len na nei wai dia again la ge na ma hilale ami tang pi the Sidan the grass looks greener on the other side Sidan the piana de ojak chu Manipur ya pan ni pai suka tu vai kana Mizoram village to Manipur village to ti kan le level kha ki chalwa mo hone na de su kamu khol kai vai lam panga chu tak takena ulal khat kulin tarap kha kale sorry bang khat pai law ha like ama kha asuk beta kulele kha you know like they already have the what's the point in a status khale nei ro why was be di chi why so I think we all agree on that more kele kakriya dang tele tamzo
scholar te le dai lo te la gri thon ka kai to ya ni some status is poi mo basa a tribal specific institution khat pe ko men la wa ya ya kya ke thei le mo bang yam khat mo alen custody khat yam khatai ki le bang yam khat distribution ai ta le mo hoi omlo pia to thakata hi si su kwa mai adem ne kan ta ke ya mo wa so I think we all can agree on that. Yes, thank you. Yeah. Mine is done for now. Thank you. Yen dia ni om lai to na. I think you raise your hand mo. Yen nop nei na hi ka che. Akizat hei ha? He said hey bye. Anuam khop maya palal firstly thank you. Question ni chi dia point of curiosity chi is of dia man kania mo tuan nang lom te question nang dot te le a hi thowa bangai chi le political sensitivity lama kha banga thil bang hiam academic su to politics su kha kinai loma ma nam neu hi na yang ma tak le hi ya Yes. politics to academics ken kha hak sama ma hi ya azo a hi taka le ken thei lo ma le hi ya mo knowledge production chi le banga politics ma hong khat ho ve hi chang ina hu chi hi kom ma ki distance sak thom som te ina chini as an academic ki distance sak som te na question bangza hiam kania khat khana hi le hausa ichi changa kha n chimai ni to Max Weber nun gen ideal type conception of hausa ichi kha single village chief a hi wa why kha they are supposed to function independently in chin why kha to ken bang pre-colonial study ka bol natana kha independent chief ichi kha omngi lo him om takle they will be the exceptions to the case hong hizo sima hiya himale tu din muna British teng opkhum num le post colonial hun yon lu changa kha ahwai dan pen kha ki pomzo a hita chi mai ni atom ki ma ki summarize dana why hi le tu huna hon om thak kha chief union chini 1980s lakbela pata he chief union te ken le bangtan hiama kana sut khang na ta na le document kan e khang na ta na 1981 khonga bang by Deguite Chief Association, Simte Chief Association, Vaipe Chief Association, chi te bang honoma. Why hita tu nai na Kuki Chief Association, Zomi Chief Association le Vaipe Chief Association online katheya. Adang te omla ya omno lo ya chi bel kathe kia. Why hi unionization of chiefs ichi pen kha. To non mention khazwala himale. Na thesis na explore khat tak de chi lampang ina mo hai further exploration di na lunglu thoi ka sai asia kha regional politics sa thu anei wa local level governance sa thu aneya azo banga hai government to vai ki sai na tuam te kha thu aneya hai unionization of chiefs ichi mo thil thak ma ba hi ya chi mai ni unionization chi cha chu worker te ei laka poimo hi le jugali te chi ya bazar nu pi te khong unionization poimo zo hin a pi in en kha house te ki unionize mo hin chen wai bang le thil interesting ma khat explore to kana sak ma ma hiya inanga dia explore to hi khamai the chi dan de kon chi khiat kha dia na Okay, thank you. wai lowa ani na ka gi banga point of query dang kan e kha non argument to non present dan khai cha kon ngai changa the impact of bureaucratization chini Max Weber bangnan jangkhama ma the impact of bureaucratization on chieftainship chi ahia and the role of the chiefs within the bureaucracy chini why interface kha omma main ka mo himalaken lunglu thoi kana sangma ma why hon pai kom ahi koma kha capitalism chini as a Marxist scholar chizin capitalism kha hai wa lawa chini sunga kha omma ma ahia why kha the role of chiefs in capitalism and ken kha lama kha capitalism honom dan kha developmentalism le security paradigm developmentalism lamina kamuzwa to Sanjeev Barua ten ceasefire politics achi hi ke Kevin Wood ten ceasefire capitalism achi wa mo ceasefire din muna capitalism sunga omdan aso why sunga chief ten
how certain bang role a play kha u chi lampang explore to ka sakma ma banga lampi ni chi jen dia ma le banga somehow to make it more theoretically strong chi da lamina mo to ken le ka thei hi lo hi le explore to ka sakma ma chi lampang na as the interface of capitalism, the state and the chiefs and the people chi den lai ni a hoi tom te wai te bang no wai bang to explore to ma for chieftainship in the present ni not the past but late 20th century le to 21st century chieftainship chi ni wai din mo na capitalism in bang role play kha le chieftain wai capitalism a bang role play kha chi kha banga as a conceptual input okay thank you question ni chidia mai chieftainship evolution to design i nanglen again kha I atunga bel power ni dana ni khong anani le khon lo mai theu mo British teong lu dai le amau na ma paidan sa ma kha I single authority denan again ma bang tun a part of the world and notice ong lu chama bang Valley Kingdom te ayai la khong bai hom thina da Valley Kingdom te hon ngai tu piun wai zo a hill song lu di changa hausa te hong manun hausa te tong a conduit hausa te conduit thila swat chiang wa wai ma bang post colonial state in le wai dan hausa te hon sang idea the question chede chidiama colonial state le post colonial state in hausa te aikele how it deals with village population kha a continuity om idea aike a continuity kon koma a different som diam chi wai pen kha ka question chidin te bana aki evolve daniel le to state in on deal ki deal bi to job card khong lu chang house bang powerful thang mo house pen conduit hi ge imale continuity mu inga chimai ni ai continuity comment a difference diam le bang ai ti hi wai ma ya ke gen de da bakhat a continuity omensin institution kha house like colonialism colonial dia de kha instrument hai ta khong hiu amau kha on jang thiu indirect rule chi pen khamom waya kha on jang thiu hin sen wai zo atwai chi banga tena kon gen banga india hong to post colonial hona le kha hiai laka asol kala gina nai lawa isanga kam hiai za laka ya mi kha takidil thai cha om pen kha bureaucratic thema ba lem tang sai ni cha aidan de nexa so ba cha om to kha chu bang pe nei ve apeka wa gen non din kha confuse si mai le to ran de wa non gen banga kha there are continuities and there are of course differences ya bang abik taka kha a cultural side kha be isimai chu to kha mo hausa power kha ideological side a magical side chi kha ni danga chu kha abik ta to gen Africa side banga kha ya ha gen chu the chiefs as the link between the people and ancestors chidan de khata kha worship ancestor worship chi kha omansen laka kha pupa sabiak sumtong sabiak chi khongwai tokti panga chidio chi kai to naw ma ancestor worship that a form of ancestor worship that we have before Christianity chi bangmo aya pen cha chu hausa pen chong as a people la khawa kinai kha chi banga khani danga chu the warrior chiefs ka chia kan kan ita kha they start off as warrior chiefs now they are basically landlords mo ai kele uchia economic
le political lama khang on chin cultural ideological musical power lam kha niam be ucha kha ki evolve to yam bu ke kan tu tana very simply stating mo Emon thangke ya ai adina ai Manipur context bangnon gelle setas ni nailo house a om kha poimo tu poimo chu hi house sai thagam mun protect ki hi le ken chu awai te ni komin local adjustment khat nei tu hi na chini to ai zogam ki chi ai kele i zogam chi ani tu hi na i plot in mun plot ni plot khat khong hi china nu khatom mon nei tu hi na ti tom de wado dina bang khwate yam khat example khanon gen na do list pia ti dan du khat bangom thei bang le bang chida example le la ta bang hi le ya i mata dam lam ku da ti ya kele gel jang risolam house te na gamu kim kharon jagu pata chun bolu le ka ten wai pata bol penu la wai hi chije lo mo len bang chekela tam ka thi ge revenue tax pia chije lun chin ile yai gam kha ani tu hi na yong hi chang i gam len khang hi lo ding yam chi ngai dan kan ya nei tu ang tam chang kham hing i hon hau sat chang i hon nei du chang pa khongon bolu ai ke le hospital khongun ding bang ai ke cha ani tu hi na ala ya apaka pata khong lo chang kha develop ang leng chi cha di bangon khang thei lo hin kamwa a cheng ti ka gen he kha a political point of view chu autonomy hekile six schedule ya bangyam ka chu nei ngai hilele uchi komin i investment khadi bol bang ken bang sum nei alak pati a crore pati bang hileng le ken apaka pata ai ke in written form i ani tu hina tak takani kile bol mo lu bi ke chu ka solution chu ka ti ton ke comments dan de hin chen local adjustment hausa chu om thole le awai noya adam sunga silele ataten wai ama ownership mo ni anu khong bangana na research ha yai kile isdana practice tutani nei laka he azo ngi laka om hya chi kon comment di ka pa ke yai kha kalut tunga ka ka topic ka te kap tunga yai he kha ngai to hin se mo ken khai ja ka chi bangai this needs a very argument tak bol de kha it has to be very well grounded I think that's why direct again khau ta again khau ngam no ka ya mo kan le kha ai la ka abika history swan de tua jang khomang goi te chi bangai ki le David zo chi te khom bang in le kha ke wa mo ha sa ta ke sai amao le wai tua lamka lamka he MLR na rek jang chai he ma mai le wai mu na mi piten private property nei thei u kha that is only security they have that is a very good thing chi lam pang kha amu dan wai chamau la kha tu la ya Manipur len to ki saya ku kite zan ma malal sang len how kit chi bangin le David no ya pe chi zawen sin diwa kha ma bang le wai point ma mo chieftaincy is actually the chief's household property mo hi mai voi wai ja ka yai chu hi chin wai chu ki khang lo de chi chu hoi ta ka su ten chu what chi lo thei lo kha thei zai yeah how to really go about this mo yai ba khatina tua bang khata yai wa ya Hyderabad sociology banga no mai no kha khu ke te nem nei ling hoi nei ling ma huan a conclusion kha hoi ka sa a conclusion so here tribal because they are so insecure about their land more and they don't know how it's a anget teo status la $60 mulo bang ma mulo wai chang kha they just hold on the chieftainship as a last resort why in a protect lo ya chi ai te ta len ten ton mai wai chi dan piana kha mo why ja ka bangyam khat status khat nei na house ten le tam takin su tu den mun chu ngai tu da na
hoi takina sarkaran de compensation pe hen la hiresu ai bachi de thei lo de mountain ni le chkhidin kang ta khol ke ya bang khat hilele to dan de wa status om lo changa wani dek dan pian wa agam kha dc authority ro ge mai de chi hong hi changa kha wai cha dare ka bile bang khatina eme la dan la bilo dan na pai ve le chi mo khong hi cha kha ene salo mountain wai pian cha su hoi lo ma swake ve husik ban kan hi chi status nei de chi de chi pen chu amun dang example de dilam cha khol la wen chin wai ja ka ge nak sa sem mo to den muna ka new chik khatun comment ulaya ki personal analysis me ya tin again to house as be di china hi ton kel college adjustment man tu ya to ni kum mi boy malam pe ka sifu bai bang professor son bang hoi dewan gel article khong bang wai la ka ki ma kianga house atin banga a government in development scheme promise in sin ile long term effect it chawai chibu pak to ki sai bang ARPZ right te ma kai na ai kilemi pin chu ki oi kholoi chu agam nei tak tak a hi na ni a property nei ten kha son awai teng a government on le khiat chiang wa ai cha aki zo lo ki swak mi pi ki pang le mi pi ten ownership ki nei khaloi chiang mo community ai bang le na khat cha alai banga athun so mo no objection ai ding hi bang chiding hi chimi pi ten alam kalama rally banga PZI makai na kwa ten cha interview khong bang khong cha news khobal ki gen singpio tel holim na khol ki gen mi pin chup ki pana ma mai le lau saten government bang khat ki nei cha ngai cha be jini mau ni tui chen ki ni khalo chi ben ngai answer dilo ka thi tuan ki hille ani tu ki tamle autonomy ki nei ini ki le bang yam khat solution khat bek om thi le chi ko mok deu la ka ki pa be hilwa to totally agree kulal non gen khak wat kha abul lama historical study chai kele study so nam sa te onam sa tin kha ichi khachiom cha ona gen tho chimai ni ma ona documentation mang chimi to research na ki dan panang why on critics in china why should of not ka thik nom chun nang argument banga mo scholarly argument nang banga contribute hai tum to na literature a chimai ni to le mai gen teu kha solution based conversation on is mention hile nang dissertation na the main argument banga mo the scholarly contribution banga hi da chi hathi nom final share to them also ka synopsis ba khat ka gra hilale yai cha kha kelle I am thinking through it all mo tu la kha ei lakha ei ba khat bang le argument solid ta ka pia bangyam khat na dia kha athuan am sob ngai sin tu la kha ila ka research som lo loin sin descriptive phongi phon ngai kha ta ben se tang pia mo on the basis of which we can make further arguments why we can refine the argument why kha oben sin why ja ka tu ta ka hiai research na contribute ya lampanga improvement dina contribute khai chi pen chat gen di chat tu ta ka kha ka chap tap te siblang chu am de hilele tu la lai cha refine ta ka one or two sentence gen chat de kha tu ta chu ke ban na lo sim ke ke okay ka thei sam hi kon don na data ka reach lines in mo then in argument na hoi pipen pot ke ti ta hoi na formulate now knowledge kon da it's a good question and why ka I have to think through it more why ka ngai to ke na ka bang khat ngai in chinai ja ka tu dal ta ka kha hoi ta ka think through ja ke thai na cha la wenga mo why ja ge rak sa sem tu ta ka mo he ta ka kha ya chat box chieftain sif car stumbling block for development in our society, an institution that creates invisible have and have nots. Yes.
He might have been I agree ไว้เจอจำคันควลอาปันมิโซยูเนียนอินชีฟเตนซีเบนาเดียอาปันลักนาอุนมณิปุรซิมลัมเพรโซลกิมเตลโลวะบางตันอินฟลูเอนซ์อันนี้ขมันinfluence ค่ะไว้ด้านจะตาละกาตัวเย็นบางลิเกจะตำละเวนเช่นไรเย็นบางกิเกนค่ะปูปาเตียปันอากิซาบ้านาตัวใหญ่on again ไลบุบาง simple เป็นอย่างเงี้ยเลยปะเกน on again อาปา biography ดันเปลี่ยนอะไรก็ฮีอาปาค่ะบางอย่างมีนะคะใช่ครับเห็นสิว่าอยากอวิเลสใหญ่เต้นใหญ่นี่นายสินะเกียนข้อมไว้สินะเฮว่าบางคัดมิโซยูเนียนเลยจีนคูเดยูเนียนกาลาใหญ่ตัวเกษย์อัสเตโนสิของอวิเลสตัวมาใหญ่ทวกเกียนคมนัดของสุบางอันนั้นเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์ขามาหินักเกษย์จีบเด็กขัดอีกีบางคัดเขียกจำบ้าเลยค่ะวายฮุนเวลาปนักกิโลนอนละวายฮีอาเซียไว้เสียไม่น่าสิของนำจังเอาสติบางเงินไหลเกี่ยวกับว่าที่ห้ามคนข้าเกี่ยนใช่ไหมจ๊ะก็ใหญ่ด้านใหญ่ตั้งแต่อิมโฟลูเอนซ่าใหญ่ตั้งที่ตาบางเงินตั้งด้านข้าอมจะเราเห็นเลย it's there the impact was very much there มั่วเห็นกันเห็นเลยก็จีบางก็จีบางใหญ่ตั้งจีด้านเงินดินสักสิ่งมาใหญ่ใช่ไหมไว้แล้วเฮียเนี่ยฉันบอกสาวมาตุยทับบีวิลเลจดินมุนคนหิวเจียงเววเล่เอาซาทุนอินาเปียนมาหอยอธิยมหอยบางทุกคนจะทุยทับบีเป็นเสียข้ากันโคตรเกสลามข้าเราวันนี้มันก็ใช้เกี่ยวกับจวกทานุขมอเกสขาสุบงบอลเกสไก่นะวันน่ะทานอนเกสไก่นะวันน่ะบางครั้งเบียงเกสออกมาวันน่ะMarte case khatama wa chewa ya aba nam dewa tua house ati khona a defense na sat seku ko the in the cookie system that the interlane belong to the chip chi ana interpret na pen khatam hoi teng khong kai ta hi amo yai iti banga aro pen the na kon gen solkarina commissioner of the department of Heroes and Tribal Affairs in orders why so Tanon case hi la aboy pilai wa mo the ship cannot sell land the land can be sold but ship cannot be sold it has to either go to the sons or to the brother chi kha ano mai so hi le ki zui twan la wa wa ja ka manipulation ken igen nan tung suk thil tengi thei lawi chi pen kha mo wai tung suk ken sin just เป็นของไว้ซิมเลยนู่นนี่จะถอยดีซีอินะเฮลัมไซต์เอาไว้จะเห็นเฮลัมไซต์ไซต์นั่นนี่เจ้าจีของอมินซินทุบบ้านลำเทยเราเองไว้จะกับเอเมเลจีเตของจีบังอ่ะเอเมเลมซาเตนเลวจินเฮาสาวฮีดีไว้ชุดต่างเปียจ้ามีแต่เทยถวามั่วตัวบ้านเลยจินวนถาวบังเลยบางอิตานี่ในตายาจีดานเดือของเงินไว้สู้กันสู้ไหวเป็นสู้เกียปูพงทางเลยดีปูหางขันเลยดีปูพงจะกินสู้เราลำกระเทยจะเกียไว้จะเหวตัวดังแข่งขันบังเลยเหวตัวให้น่าจะก็จะเขาสองขีขาดจีบดำทำบ่เหมั่วทำไม่ได้เทจะเทวจินซะเฮียจัดบุกษาจินคันมวนสัมตีอปันอหอยโลนาเบลอมทำดีฮิเลเลสุเบยลีฮังกัฟเมนาไดเรกาลูดีจีเวอคอมเมนต์ว่า yes agreed เป็นตำเราคนเกินส่วนเลยที่ถ้าพี่มีก็เหี้ยมเกินเป็นดิกเดียมจะก็เทแก่เกยมูกับปาร์ตี้ที่ถ้าพี่เขาเตะเกยเลยก็เหี้ยเฮาส์ผู้พุงทางด้านเดียวเหี้ยamount on bay kit le pu khan thang kapa pi te khong kapa ne te khong mang le om lai ya tu ta din kapa sang gam ma asak lam teng chu naw tha do kampau tingin inun om so mo wai ai nom na te om dan dio no ma akhot mi pi te ki pataw tho pem kya dia pem lo dia
ni kena house siapa dot yang wala I house titole tu jang om thelo chini ja ki ham hai mama chini ai ai okay ken ni khat alo kon gen de achieve intensive lam to ke sai pen kha ai mim ta na ken khatina ana de bol lo mun chin a ken khatila de bol de mun chin wai pen kha ipang khan nau e sung mama de a hiya mo conclusion bol de present chin ki conclusion ka chi bal la mo ya mai lo chi ya bang khat sai tiam bang yam kai ke le awai kala khachu academicians ki hin chin ekiale political alignment ne pi bang le tampi kem khathei awai achu pilwan mama ngai di o kachia okay wai te ngela twa I tui tapi case na gen la kha lung lu trai dek si ma zia kha ken hi dan diwa village chief problem ekele yai hereditary mo problem ya banga wai aki lo suan to problem pe na thi khalo bang yam chu omi to aksimin to yai tonan gen sa khwa pen che to kha kamang ju la khwa kha mai bang theu chai sim dek je ne thank you bulat ngam la tian dan mon kai bang khat evolution or to kisai ancient chief chiam mo wai kha bang pen takin legitimize a hidilal nang dani na mo hereditary omin chin wai jo British tiang lo to post then again ganu pre and post colonial regime period to kisai mo jo after independence nang itola mo thil wai kha evolution kha evolving of chieftainship chi khai the izak sai the sa ya mo to mi khatin gam lain house ai na bang bak register house chi dan de to a present ai chuma wai pen chu present hile wa ya atunga ana house hereditary pen kha bang penin legitimize sai de British tiang lu ta document apyak penuna legitimize son na hidiam ai ke le tu chenga ke register pen khawai governance to kisayong hin sin hoi pen kha ancient pre British period to kisaya anom sa pen kha British ten document pe ke le aw sak nau be hi zen diam chi hoi bang le ngai to tham get new chik apoi mo lo chu hinon lo ma ile wai kha ana house la na pia wei chuma le British tiang lu ana pe ke mok le house hi nau be de hi diam chi bang ka ngai to na mong ka mo wei chenga to pata to kisai in individual ownership mo private ownership chi kha mai chu hoi in chen lang khata ye le to lam ka lak khong bang le pata ki nei ve kai chuma wai kha MLR and LR kha sing tang ga ma ki jang lo ki che chuma ile ki jang bang zia ichi le pata nei chenga survey ngi tai chu wai za ka sing tang ga ma MLR and LR kha a theory kha sing tang ga ma ki jang lo ki chi ile ki jang ta wai bang le dei ke le private ownership inei chenga kinei sakna anei tu hi na mo pamin chin hoi kha development tom bang le kinei thei to singtang ga ma hausa ten ga manayu commoners ten nei thei lo chi to ki sai bang le isyu ngam to ma wai za ke hai ki kal bang le a hoi lo kha chu tuan kya pa tai nei chu hoi lo tel ma le hausa ga ma pen kha system dang chu dan de pata se lo dang bol le chu mai the ina tom chikin ngong den legitimization to sai pen kha wai pen tak kha nangai dan bangom yama tua nong reply the ke le ola ma wai pen thulian pi swa thai yen yai ke ba ka sim cha kha kai rong zao gop chi dan de khata yai asang la dia when can we own property what is the basis of a claim to property tan pha mo to yai British ten hong pia ko si bo ba British ten hong ko khum sia kwa amao vai ho mai chang wa kha wai muna a to
alai piak we chi ti an leo chin kha ownership ki kha tha lawen sen a village boundary hi village hi chi pe hi tan awai na pang hi tan a boundary ai chu boundary ki en liu liao lal mo wa hin chen wa changa chi banga tua property land ownership colonial possession chi to ke sai khong lai tama tamen sen a basis ma khatu chu yai to own land yai zone lock the theory of property for you to lay a claim to a piece of land bangala hi thina you mix your labor with the land more the soil nana sep asunga nana sepa na improve enclosure na bola na kep zo chang na nga chi theinai chi dan de pian kha mo wai kha basis chi tang pian sen to colonial ti kha wai ti khogen kha yai kha basis of property right dana na yu hin chen Australia khong alu tung kha European te kha yai Australia Indian original settler te kha they don't have a sense of this farming they are hunter gatherers uchia alang payamu ja kha terra nali siu jena tam kha yai kwama gamilo kwama ten nai lo aja kwama claim lo ajak chu they are just roaming through the land more they don't cultivate it they don't enclose it they don't improve it why jaka ithei la bai chin why jaka tu ba le uchida na very basic question rise na how do the chiefs come to own this much land did they buy it or did they conquer it or what chira chu wai ba la question lian pe mai chu why jaka yai kha tholian suak thai chin why jaka it's a big question and difficult one also wai ting hita he le ula ai teng khoi phai tu tin mo dai rian thei kha anwa ma thugen lunglu thwai ma a conclusion lo om thei lo mo chi da ni ya open ended dan ni koi mai dia ma bana banga future research adia ti hong hi lian pia ko midang tampi scholar tampi le hi to kisai research bol thei hi chi dan ni open ni koi mai dia conclusion le ki bol thei lo hi cham lalin den che azo chang na conclusion hoi ta khan bol lam ben hi yen om ya okay ki zo zok la ki utai thesis ki zaw yan la get chi bang ko tai mo one kha in the hope that it doesn't if it doesn't lead I don't think I think it is too much to hope for that it will lead to some solution just that it generates more discussions more informed discussion on it bang lai thawai chu contribution thei khamo hoi lo tel topic lian pi hoi lo hi akipa huaye tunita ka PF meeting a hongtel thei teng tung akipa thokon gena wai bana ulal kyang abik takina aman research to kisai contribution hon bol pen he hoi taka ki document dia hi chi leng kon genga na ama kya ki patho ka gena na ve kun bia participant te teng na tunga ki patho ka gen om nuam le bang phana ve kona bye 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 bye.